Қардан адам ясаймыз. Муэлиф Лейла Батырова. Қарда кезecekміз, sıranен тізілejekміз. Келін қарны топлайық, қардан адам ясайық. Қопқадан қалпақ ясармыз, қауычтан урун olsun, komurden көзлер япармыз, bizlerde birlik olsun. Bakın nasıl mucize, Kardede koşul bizge, İstesen biznен oyna, ya da bir türkü yırla. Yumşak kardan yasaldım, yürmegede ogrendim, em yırlayım, em kulem, em sizlernen şenglenem. Anaşay, anaşay, Kardede bizge oşay.